Fáilte roimh go fáil míis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1, topic at 3 Rannóg on Banc Teanga. Level A1, topic 13, section 9, the language bank. Ordu no thabhairt, an order or a sentence or a statement. Lei ibrahim go dtí 3 an thabhairtí no Orduithe iad. Read 1 to 13. Are they sentences or orders? Scríomh thabhairt no ordú sna spásan na cuí. Write thabhairt or ordu in the correct spaces. Uha no ulra, singular or plural. Ascríomh no Orduithe seo faoin na tidal chuí uha no ulra agus leathan no caol. Rewrite these orders beneath the correct titles. Mar hampla, brustagí, leathan agus ulra. A quick review of leathan no caol, broad or slender. To decide if a verb is broad or slender, remove the ending IGH, AIGH, AIL, or IL, or A for the IL. If there is an ending, look at the last vowel, and if the last vowel is A, O, or U, the verb is broad. For example, glán, ceartig, críochnig, múscail. If the last vowel is I or E, the verb is slender. For example, brish, bali, chir, airi, and immer. To sum up, remove the ending if there is one. Broad, the last vowel is A, O, or U. Slender, the last vowel is I or E. And here we have a chart that sums it up. Cuir, the last vowel is I, slender. Glán, the last vowel is A, broad. Tóg, the last vowel is O, so it's broad. Airi, the last vowel is I after removing IGH, so it's slender. Críochnig, remove the ending. The last vowel is O, so it's broad. Bali, remove the ending IGH. The last vowel is I, so it's slender. Oscail, remove the ending AI, and the last vowel is O. And if you immer, remove the I in the last vowel, and I is slender. Ua no ulra, dús, líon isteach an creile bheag seo. First, fill in the following grid with the gutí, the vowels, whether they're broad or slender. Inis, líon isteach na tidal sa creile seo leis na termí cuí sa bhosca. Fill in the correct headings on the grid with the correct terms in the box. An tóir ceart, the correct order. An bhfuil ord na bhocail I gceart na Orduithe seo a leanas. Is the order of the words correct in the following orders? Lei na Orduithe agus ceartig iad más gá. Read the orders and correct them if needed. Mar hampla, ibrahim, levor suas ná dal seasagaí. Ná seasagaí suas levor dul. Ceart nó mí ceart. Correct or incorrect. Lei na Orduithe seo a leanas agus líon na bearnaí leis an leagan ceart den bhríthir I ngach cás. Read the following orders and fill in the blanks with the correct version of the verb in each case. Féach an I agus I fada. Rannig na leaganacha cearta agus scríomh iad na spásan na cuí. Look closely at I and I fada. Select the correct version and write it in the spaces provided. Bíoch teanglann.ie oscailte agat más áis chúnta. So have teanglann.ie, the grammar section, open as an aid to help you. And then use teanglann.ie to check your answers. Mar hampla, ibrahim, mí cheart, brish. On category ceart, the correct category.
Ascríomh an folklór sna boscaí beaga faoin categór ceart sa chreile thaobhs. Rewrite the vocabulary in the boxes with the correct category in the grid below. Tá tús curtha le gach ceann. Each category has been started. An sin, scríomh orduithe iarúnacha ag buint úsáide as folklór ó na category éagsúla. Then write suitable orders using the vocabulary from the different categories. Mar hampla, té go dtí an siopa. Ihigí mhór ninair. Sioclóid he, hot chocolate. Lé an tróracha se leanas chun sioclóid he a dhéanamh. Read the following instructions to make hot chocolate. Líon na barnaí leis na bríomhara chuí ón mosca. Fill the blanks with the correct verbs from the box. Agus na bríomhara, and we have oscail, open, tóg, take, cuir, put, fáil, get, cuir, líon, fill, mask, mix, blush, taste, cuir, ól, drink, be, glán, clean. Fólam na Gaeilge, learning Irish. Rinne survey le déanaí. A survey was done recently. Sa survey, iri rán fortathe cóirle a roint le fáil mórí atá ag tosú ag fólam Gaeilge. In the survey, participants were asked to share advice with the learners who are starting to learn Irish. Lé an cóirle se a leanas agus ascríomh an cóirle faoin tidal cuí. Dia chóirle nó droch chóirle. Read the advice and rewrite it below the appropriate title, good advice or bad advice. An sin, lé agus freagar na ceistena. Then read and answer the questions. Ná ceannig leabhar. Don't buy books. Tuair folklore leat chuig gach wrong. Take a dictionary with you to every class. Ná héist leis an teanga las muit done wrong. Don't listen to the language outside of class. Féach chúpla chlár TG Cahar. Look at a few programs on TG Cahar. Ná lé do nótaí idir na rangana. Don't read your notes between classes. Ná leabhar le Gaeilge le duine atá níos fearr ná tú. Don't speak Irish to anyone who's better than you. Úsáid an teanga las muit den wrong. Use the language outside of class. Ná cha am ag geantar Gaeltachta. Don't spend time in the Gaeltacht. Té chuig gach wrong. Go to all classes. Leabhar Gaeilge le do chó Aglamórí. Speak Irish with your fellow learners. Nasc an teanga le do réal léithúil. Connect the language to your daily life. Ná té chuig rangana má tá siad deachar. Don't go to classes if they're difficult. Fan leis, stick with it. Anois, scríobh síos an cóirle a churthá dhuine atá ag tosú amach ag fólam Gaeilge. Now write the advice that you would give to someone who's starting to learn Irish. Conas mar a bhí do Theastas Teanga go dtí se. How has your language journey been up till now? Cad iad na rudaí is mó a charigh leat the Theastas. What helped you most along your journey? Leave your answers in the comment section below. Céir bhíod na dúchláin bhó. What were your greatest challenges? An leannig tú araig the Theastas Teanga. Will you continue with your language journey? Thocraigh tú dul go dtí an Victorlan le Gaeilge ag an nóméad deireanach. You decided to go to the cinema with your friends at the last minute. Níl de fortnéir sa bhaile fós. Your partner isn't home yet. Seo teachs chuig de fortnéir agus luigh na pointí se a leanas.
Send a message or a text to your partner and mention the following points. Ná déan dearmad an text talk a clúdaíoch níos lua sa chomharsa. Don't forget the text talk that was covered earlier in the course. Bannachtaí, termí grá, cá bhfuil tú, an táim a dáil tú, cé leis a bhfuil tú, agus cara ordú. Feich siar ar Aonad de text talk chun carú leat. Look back on Unit 10 text talk to help you. Profile Iarúil Aonad a Trídeag. Your virtual profile, Unit 13. On Profile Iarúil. Chroichigh tú Profile Iarúil ar deireadh Aonad a Shéan. So you created a virtual profile at the end of topic 1. Currently leis an profile tar éis gach Aonad nua, we will add to the profile after every new unit. Is féidir leat úsáid a bhaint as an eolas atá sa Profile Iarúil chun tleachta a dhéanamh ar tú féin a chur in aithne do dhuine. So you can use the information on your virtual profile to practice introducing yourself to other people. Ní gá dit do Henry Parsonta a úsáid. You don't have to use your personal details or information. Détá the haolaíocht a úsáid agus profile buíochas a cruthú. So you can use your imagination and create a false profile. This is just to give you practice. Líon isteach, cóirla, fill in advice. Bhí deas agus cordú le daoine cá cóta nuair atá sé fuair. Be kind and friendly to people. Wear a coat when it is cold. Agus anois an Banc Teanga freagraí. Ordú nó Albert. Iver a héan, gear an tarrán le de hull, ordú. Chuirtigh mé mo lámh, Albert. Ich de bricfasta, ordú. Bhris mé mo chus, Albert. Fan na méid, ordú. Féach ar an leabhar, ordú. Éist leis an nuacht, ordú. Dan mé an óstán deas, Albert. Bris an inneog, ordú. Ól de bhaine, ordú. Chas mé le mo chuirde inné, Albert. Dit mé mo dhéanair, Albert. Chat mé seachtain sa Spáin, Albert. Uatha nó olra. Na gotaí leathan. A-O-U. Na gotaí cail, I agus I. Uatha nó olra. An chéad réim nu. An dara réim nu. Cail. Cuirtar A-I-G-I fada nó I-G-I fada. An dara réim nu, cuirtar A-I fada G-I fada or I fada G-I fada. Uatha nó olra. Leathan, na bréithre leathan, atá uatha, tosaigh, seas, fan. Tá olra, brostígi, dúnagi, ólagi, casagi, glanagi. Na bréithre cail, uatha, cuir, ní, té, éist, feig, olra, imrígi, ihigi. An tóir ceart. Le bhfuair suas ná dul seasagi, ná seasagi suas le bhfuair dul. Iver a dó, ólagi bhfuair dé. Iver a trí, dún an doras le de hull. Iver a cethair, ná sigi síos anois. Iver a cúig, bigi go maith. Iver a sé, éist leis an nuacht. Iver a seacht, glanagi bhfuair lámha. Iver a hocht, fai de bhróg a dubha. Iver a ní, ná tar an seo a léam.
Iver de nó hihigi an bhil seog. Ceart nó mícheart. Iver héan, bris an inneog inis. Iver dó, bígi ciúin. Iver trí, ihigi bhuair lón. Iver cethair, cosigi timpeall. Iver cúig, seasigi síos. Iver sé, éistigi lom. Iver seacht, ólagi an fian. Iver hocht, brostigi le bhuair dul. An categór ceart, the correct category. Na brithre, té, dún, caithigi, ihigi, oscail, ó, ca, feig, chur, múch. Áiteanna, siopa, dochtúir, fiaclór, scoil. Bia agus deach, dinéir, glasrí, fiol, lón, fian, bainne, bricfasta. Troscáin agus trealamh, solas, doras, fuinneog, telefís, radio. Éadaí, gansaí, mála, scoile, cóta, bróga. Sioclóid the, hot chocolate. 5 cupán spúnóg, púdar, sioclóide, siúcra agus bainne. Cuir 2 spúnóg den fúdar, sioclóide sa cupán. Líon an cupán le bainne. Measc an bainne agus an teachlóid le chéile. Cuir an cupán san ain mí creathanach ar feadh 2 nóiméad. Oscail an doras. Bí cuair amach. Tóg amach an cupán. Leis an deach. Cuir siúcra leis máscá. Ól an teachlóid the. Glan an chiisten. Fólam na Gaeilge. Deach chomhairle, good advice. Túir folklór leat chuig gach rang. Féach ar chúpla chlár ar tídí cethair. Úsáid an teanga las muid den rang. Té chuig gach rang. Deach chomhairle ar lean, continued. Leabhar Gaeilge le do chó Alamórí. Nasc an teanga le do héal le húil. Fan leis. Agus troch chomhairle, bad advice. Nó ceannaí leabhar. Nó héis leis an teanga las muid den rang. Nó leabhar Gaeilge le duine atá níos fearr ná tú. Nó cá am I gceantar Gaeltachta. Agus troch chomhairle ar lean. Ná lé do nótaí I do ranganna. Ná té chuig ranganna má tá siad deachar. Agus sin é, tásúlagam go bhain sibh tanamhas. Tá na nótaí agus bilóg a oibre le fáil in éanacht le cóid fuaimne agus nascan na cuisle, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlagam gur bhain sibh tanamhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.